Marau ikan gede ngumpul di satu tempat dong bos. Alhamdulillah. Babon nih pak, udah babon nih, udah kelas babon nih. Tujuan pasti 8 onada. Ini punya si Piki nih, 3 ekor kocolan. Kita strike perdana nih, langsung babon. Si Piki lagi ngambilin wadah tinggal jauh di satu. Oke, depan muka pak, depan ini. Iya, kocolan. Woi, duduk. Ini bekas diracun ya. Jadi kita ambil semua. Ntar bisa terumin. Oke, lanjut pak, sakit dulu kita pokoknya. Puncal pula. Oke. Lompat ke tebing dia pak. Woi. Ganasnya. Woi. Alhamdulillah nambah. Kocolan manis layak konsumsi. Ya, mohon maaf pak ya. Emang segini. Ginilah kondisi spot kita ya. Spot kita serba underwater garis keras pokoknya. Kalau underwater ya cepet kayak gini. Top water tuh kayak si Piki. Lambat, kecil-kecil. Oke. Iya. Alhamdulillah nambah lagi, nggak pakai lama. Aduh. Tembus pak matanya nih. Oke, lanjut saksi dulu udah pokoknya. Puncal boleh. Alhamdulillah nambah manis. Underwater garis keras. Senggol nih bos. Salah dong.
Okey, lanjut Pak. Saksi dulu kita pokoknya. Uncal boleh. Okey. Iya. Alhamdulillah nambah maning, kocolan naik. Iya. Lepas. Enggak apa-apa, udah di darat. Hancur Pak, matanya, bibirnya hancur semua nih. Okey, lanjut bisa kecil dulu kita pokoknya. Lancar boleh. Kena. Okey, kena. Okey, alhamdulillah. Kocolan maning. Tipis Pak. Nyentaknya pun kurang kuat kita. Benang kepanjangan ya. Okey. Berjam sakit dulu pokoknya. Muncul pula. Okey. Iya. Ya Allah, mocil, bujuk. Banteng. Ai dah. Lumayan itu. Saya sedang itu. Aduh. Okey. Iya. Enggak pakai lama. Nama kocolan kita. Kocolan manis. Layak konsumsi. Pakai soprok top water susah Pak ya. Pakai underwater nih, bentar-bentar doang. Enggak pakai lama. Maklum lah support kita, support underwater garis keras. Oke, lanjut Pak, pasal isi dulu pokoknya. Muncul balik lah. Alah, cilik tenan. Okey, enggak apa-apa lah. Yang penting strike terus. Lanjut Pak, besok jadi dulu dah pokoknya. Muncul balik. Okey. Lumayan. Oh, jangan ke sini nang. Jangan ke sini nang. Alhamdulillah, semi babon. Sedap. Setengah kilo ada ini. 4 on pasti. 3 jari setengah. 4 on pasti nih. Setengah kilo ada.
Okey, lanjut Pak. Besar kecil dia laut ke dah pokoknya. Uncal pula. Okey, one case. Iya. Kocolan maning. Kocolan manis. Alhamdulillah, manis sedap. Tiga on, 2 on setengah ni. Okey, one cast ya. Lanjut Pak, sakit dulu pokoknya. Uncal boleh lah. Panen. Okey. Iya, alhamdulillah nambah maning kocolan air. Ya Allah, neman putus seluruh. Kocolan maning. Okey, lanjut Pak. Besar kecil dulu pokoknya. Uncal pula. Okey. Asyik. Alhamdulillah nambah maning. Wadah kita jauh Pak. Terpaksa kita pakai grip ya enggak. Ya, yang penting strike terus. Lanjut Pak, uncal pula. Ya, mocel. Sampai umpannya pun lepas. Babon Pak. Gak kerekam. Gak nyangka Pak ada babon. Ya Allah, putus. Oh no, besoi. Ay, putus. Hilang sepelurku dah. Asuh. Sekilo setengah lebih itu. Ay, Den. Kail aku, kail sepelur nih hilang nih. Oke Pak, kita pulang. Next trip kita ke